Vi lægger ud med en miniature American Shepherd. Friar. Skipperke. Lancashire Heeler. City. Cornwall Collie. Og den langhårede Collie. Bearded Collie. Old English Sheepdog. Border Collie. Krabendås. Welsh Corgi Pembroke. Og Cardigan. De belgiske hyrdehunde, det er Kronedal. Og her kommer intervieweren, endnu en belgier. Josh Skipes. Hvid schweizisk hyrdehund. Her er det schæferhund, lang stokhåret og en stokhåret. Så bliver det den australske Kelpie. Og Catdog, Shetland Sheepdog og feltet slutter sig af Australian Shepherd.